Untuk memberkati acara kita pada malam hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh santri kita, Saif Al-Fabian. Kepada santri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardh wa la
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.